tunah hian PA ngai product testimony soiturin an lo sawmang hello me kan product ho acha tam tak zinga tlem ke mani na kan mana acha ho tak tak le midang hne na tanga feedback kan don te khatyang atang khan tlem te kan tang choka kan soi ngal mop mop panga number 1 a chuanin Invigo protein powder hi ka soi duwa protein powder hi kan immunity ti chak tu le natna kan kai mei lo na na kan taksa ti tak tu ani phota chuanin vitality booster ani ngala ama hi energy kan thahrui hemi fuat anti ang chi khatiang ang thahrui fei tak khatiang ang kan nei theinan te atangkai na poimo em a chu stress om thei khatiang nga min veng tu thatak le kan mammo min pe thei tu thil thatin reng om kim em me ni a chu ki mani chung kwa ina kan lo man tangkai dan pakhat kan soi photanga kapi hi kum som kwa le pahni thleng khain upalampang chaklo to anga te kan mang tangkai em a ndat na ben von nei em lo ani a ma hi ataksa upat lama chuan tang chileng an han man zung zunga chuan ei theilo hlek chuan an taksa lo chawa chu tianga piang chuanin damdoi dang amamo em lo boka protein powder hi Invigo protein powder hi kan pe a chuan pa ngai takin ngai ron o le thina chu tiang reng chuan adam chung kha chuanin I a upat lampang to kha chuanin damdoi berata na kan man ani a chuan ataksa kha aron normal le me thina khatiang khanin kumsom kwa pahnih lai min dam puya chu ataksati chakna na kan man rual khan ama kha orpuar ani a chuan thakhur der hi anei na sa em a akutte akaizate akhur der thina khatiang angatan khanin doctor kan entir pon doctor chuanin hemi a orpuar ina akai hnoi aniang antia chu wang chuanin a thakur te pokha enkol na tur kha treatment kan min pelem lawa kan lalem lawa drip than kai don pon tlema taksa chaklo deuh to pokhan atha kha kurna sathina wang khanin drip hi kan khai ngai lo sim thima Invigo protein powder hlang hlak yan kan enkola khatiang a kanin enkol chung khan kan shet lo hlan khanin atha khur thin te kha a thi thlenga a kol len tura kan ngai to kha aron je tavek mea khatiang angatan khanin alo thave reng ani hi kan ta makkate ke pon kan medicine doctor hne na po abur ka kenga ka entira doctor po chuanin a combination hi atama ati sang sanga tha a hi a eng bera hingi adam pui bera hi ka shelo ma se a tha em ani hi tia tiang chuanin taksa chaklo en kol nan mei ba ka khami thakhur te kutkhur te kai zakhur khatia nga te khanin kan dampui ber chu ane chu wang chuanin ka fak em a chuan pakhat le chuan ka thian nu na na kan man hi kan han soi lenga ka thian nu hi kum somli pel nual to ang chu tiang chu ni ta office kalandia an taksa a chaklawa lu hai chai ti te office a om pui se om ang khop ang duty pui nuam lo ang chi hi tiang hian om thina ni taksa chaklawa kalu haya tia kading te hi kading het lawa ta chu tiang chuanin tlang sileng inan mana achang le ko thalo te an han ve a khatiang a khanin ama kha a sobrop ma em meya damdo ina admit ngai hial te pon om thina chu tiang chuanin doctor ponin investigation ten han tia natna enge mole tuk chun hulawa potassium hiam ti te le enge mo khatiang ang te khachu an mu thina chuan an han enkola a chuak vele mi thina a chuan hu po hana taksa hi a chak mo em me ni a cholan zawa office kal le turin an in base khatianga po han chak lo chung in chaw chung in akal thina khatianga khanin ka ko mu ve ta in thlashung de win chan chu damdo ina an han oman han chuaka instant saulaya mani products lo ko mu ve phet kha anuam lo wang khanin ka ko mu lok lawa ka ko mu tak nu chuan a ei ta khata tang khanin a taksa kha aron thasho chak em me ama duty shong pa a taksa chak lo
mi chat pui si lavina abo thi te kha a harwak to lu tu karon tak tu ta dang chuanin ama po har sanna nei chuanin atak sa chak lo satlia khatia ang a kha chuanin ama hianin miron cha vat zel to thina chu tiang chuanin ka thian nuwa po kan hlok pui em em ma chuan kan pu pakhat doctor ania damdo in nei tu ania chu po chu aboral to aboral ma khanin i atak sa enkol nan khanin i midang i kan pi te le doctor thiam tak tak te po khanin i pharmacy mi i protein powder kan nei ho sang sang kha i an han en kwal chin vela kan va so khatyang nga po khanin an thlang chat jela khatyang khana en kol nan ten lo hmang thina kan protein powder hi a chuan om em em a chu lo ni ta se number 2 a chuanin aloe vera hi thil man tawani lawa ma se thatna anga hle me hi ka soi tel du boka hei hi thai hri sel takani a antioxidant te antibacterial ti te khatyang ang container ten min hril photo a kha ka chu soi fia lo mai la khatyang thatak kha ni ngala kan taksa hi a him dam lo chuanin kan vuna te aron lang chuak na sa thin em em a khatyang a khanin liam po lo nei la a chung lamani emo apon lamani emo khatyang a khanin liam te adang atidam ma em em a kan ei that chuanin chuan pum thalo ril thalo khatyanga kan ei le in kan uluk lo wang te pon yanga khatyang anga in thia regular thailo ek khal khatyang anga te pokhan a tha em em a chuan kan pum te kan ril te a that lo chuan kan vuna hana lo lang chuak nge nge boka vun thim te vun nung lo i mai duk ti velte kan nei na sa tam puya khatyang tan khanin vun ati tha in ama hianin vunzur tur te khatyang te pokha aveng tel ngal ta chon blood sugar level ati hiam thei boka khatyang tan khan a tha em em ma ke ma ina ka ton hei hi chu naw kan han neya in zei kan ni thina chu tiang nga chuanin kanaw nei zo hianin antibiotic te na chok na te kan lo e na sa ka pum hi a thalawin ka mai te aduk na sa thei em em a khatyang a khanin aloe vera hi ka ei ve ta ka ei atang kha chuanin ka mai duk kha hetia fia de kul khopa duk to te kha a ron dala tikhana zoi zoi na zia mu le langsar thamin tuna chon ka nei to lawa chon i kan ei le in te kan lo uluk lo le deuh chuanin tikhan vuna boka ron lang le thina kan pum thalo kha khatyang piang khanin ke chuanin ka in ven nan le a in enkol nana ka man ber to thina nia achung lam kan enkol thatlawa apon lam chau kan enkol hianin lo vun vera hi amoi lawa apon lam chu ke po sang chhia kan nia ken enkol tha thei nia lo ka in enkol yak yak thei nia lo ma ro achung lam khami kan enkola kan pumte kan ti thata tuite kan in that chuanin vun kha aron nung le mai thina kha tianga tan khanin a tha em em meya chuan kan thian te ho hetiang mai duk ve nasa ang ten lo tam ve em em ka ko mu ve zela kha tiang ho po khanin an that pui thin hle meya midang te an lo ko mu ve zela kha tiang khanin aloe vera that na hi ke ma chuan ka chhor tam ber polania chuanin number 3 a chuanin ka soile du chu glucosamine tablet hi kan tuk tua join ti hrisel tu kan ru le ru in kara i kan mamo em em tuin hnang synovial fluid siam chuak tu hi container te pon o an soi tam tak kan ngai thato sina chu wang chuanin i khami achung chang kha chu ka soi tam lo nga ma se ke ma ni chung kwa a kan that pui dan kan seng lu dan kan soi le anga kan u kan pa u hi step kal har sat deuh mai hi ania a chuk dong phei chuan a har sa le zuala chu tiang ang chuanin ama po atwal chwa that pe lo pha veu me chu kan han ei tira ta tang khanin azia ompui chho khop meya azang khaya ma po a thu an thole te le step chuk chho kal te khoi muna po kan in bulvela te biak in vela te po step phi chu lo om fura kha wang khanin a har sat na tam tak kha akyan pha chu
pakhat na ni se pahnih na chuan kanu hianin abikin kan in saklai pe chuan a ha em a nu te chu an lo tangkaya na tho turan lo nga a khatianga khanin zing ka thote hi ka ha a ka ru te hi akham uta gas bula te pon ka ding re thei ngai lawa ti thu hi min lo sila chuan ka nu chu tiang dam doi chu thade ume omasin ei ve ta che ka tia ati chuan a beng khon lu tuk lo ma se in saklai ten ya in uye ni don ha hi kan lo peng che ka te ka ai tira bul ka tan tir ta a chu ta chuanin ani chu ka lo ngai sak lem lawa a hnu dei abur ala ei zo lo deuh ti khanin min ron hril ta a idam doi ka ei kha ka that pui lu tuk ka jang khai puya keima po ka in zawa hei han din reng te kan han thua han tho le ang chi ka har san na tam tak kha ka ngai khop me hei min ron lak le te che te tiang khan min ron cha non he a chu tiang chuanin nu te ang rual chuan an thian te kha tiang ang ru chuk tua na khup na khel na le kong na tho pa na nei thin ho kha tiang ang te an thian te khan lo tam me tiang khan an han sil ve zela ti khanin an in ti mu alo kanu khanin thian te sil ve ro ka ti ngai mi alo khanin an thian te kha an han in sil sia a an jong thang lom khop me ya hi dam doi thade u me ni a ke ma ni in a side effect la lo cho ve to pa poi si lo hi ti khan confident in kan lo cho ve to pa ti khanin chung kwa in dam nan kan lo man pha chu alom em a chuan number 4 a hianin air purifier hi kan soile anga hi testimony po atam em me ya thatpui kan tama alom em chu tiang kara chuan ke ni po atong tu kan nya chu ka soi ve du chu nya kan fa te hi ka fa te pakhat na te pahni na ka nei vel hianin kan na mun hi mun thoveng nuam an lem lawa bazar thi kor bul hnai te kan wang hianin kan boruak don hi a thawak lawa chu wang chuanin kan fa te ho po hi pneumonia te an nei thina an chuap lampang har san na chi sang an nei na sa ve em me ya kan tira dam doi ina min admit kher lo po hianin in entir hi kan nga em me ya antibiotics te lo cho an han eya an thadon chau kan tia antibiotics course lo zo chi a hnu lo kan ron kai le an ron thitlang le kha tireng reng kha kan nia pathum na kan nei do hianin kan no te hi an thrisel lo wang hianin kan hupur ve to khop me ya chuan kan han lei ve to pa atir chuanin aman alo hlom ve de hle ka wang hianin kan hupur in zai te kan ni thina kan naw nei hi kan in zai sen saulai kan te amai ro chu khami kha ti ve roi chinang kan han te kan han le kha kan that pui ta viau mai he kan naw te ber hi ke mani family a po tb ten oma khatiang ang kha an ni lai khan naw te sen phe chan an kai kha kan hlau lu chu kan ni ma se him takin tun sem hian kum thu mani to a khatiang a khanin kan naw te hi dam lo wanga in entir ang hi kan nei khat em me a u te hi chu kan in entir nguna wang hanin tam tak kan in seng zo ka ana wa hi chuanin in sen so kan nei mang lo ni chu tiang chuanin ama po a har wang tha a hrisel tha em me ya en kul de ulek ngai bi khopa har an ni nge ma hi chu wang chuanin kan air purifier hi kan chung kwa a chuan chung ko tinina chung kwa ke mani family member tinina kan in jin tom thei ni box hi a tha kan ti hle me ya kan jong chang via wani chu a khol hi ka soile du chu a tha ka ti em a kan fa te chu har ve tak tak te anya air purifier a chung ron tho chua ka hianin thil thun hi chak thina enge mo lo thun thina chuan a chang chuan tui te a lo thuna a feeding bottle a hianin pineapple squash ka thun sak thin chung te chu lo thun thina ni a chiat khol enge mo sensitive deuh chu ni se chuan a chianga karen ti so tanga ka tiang khan a kang chiang ka tiang kha ka hlau thong thina ma se tun thleng me hianin kan air purifier khu ala chereng reng lo wate tu ya lo thun pon kan han thai khup thoka
Twitter ron chua ka tikhanin kan athung lampang kan kon thelo wangin kan han pun thia kan mang le me thina tun thleng han la tha kol tha tak mai le kol tlo tak ani bok ti hi kan soi tel duwa chu ka in bua sai na ve ang ho chu ni ta makeup le adang te po a tha kan ti wanga kan thla phal lo tam tak oma atloma a brand na tha ama a quality thalom em ke man ni vuntana him si te le a ele in ang zong pon jun thum le thi sen sang ti vel te hemi kan product siam chuak tu te hianin an kher le in sia khatya angatana him si ang hek me chung tam tak jinga chuan khang ho chung kha ka soi thele ka invoice te na chu ni mai se kalome